Danilo progovori i reče: Videh u utvari svoju noću, a to 4 vetra nebeska sudariše se na velikom moru, i 4 velike zveri iziđoše iz mora, svaka drugačija. Prva beše kao lav i imaše krila orlova. Potom gle, druga zver beše kao medved. Potom videh i gle, treća kao ris imaše na leđima 4 krila kao ptica i 4 glave imaše zver. I gle, četvrta zver koja se treba bojati, strašna i vrlo jaka, imaše velike zube, gvozdene imaše 10 rogova. Ananija, Azarija i Misail bačen u ognjenu peć. Car Navuhodonosor bio je veoma gord, sebe smatrao najboljim i najpametnijim od svih. Gotovo da je samoga sebe smatrao za Boga. On je zapovedio da se načini zlatni kip koji bi ličio na njega. Pred tim kipom trebalo je svi da se mole, kao da se mole samom Navuhodonosoru. Nedaleko od statue bila je izgrađena visoka peć. One koji se ne budu molili mojoj statui, rekao je Navuhodonosor, bacat će u ovu peć. Čitav narod je pao na kolena i počeo da se moli pred statuom, a samo Ananija, Azarija i Misail nisu htjeli da se mole pred tom statuom. Zašto se vi ne molite ovoj statui? Upitao je Navuhodonosor, koji se silno rasrdio. Molite se, inače ću zapovediti da vas bace u vatru. Mi se molimo Bogu, a toj statui, tom idolu, nećemo se moliti. Baci nas u peć, bolje da sagorimo, ali nećemo prestati da se molimo Bogu. Dodajte još drva i raspalite peć, što je moguće jače. Vikao je car. Tada su peć razgoreli tako snažno da joj se nije moglo ni prići. Ananiju, Azariju i Misaila su uhvatili, svezali ju u odeći i ih bacili u peć. Vatra je bila tako jaka da su vojnici koji su ih bacili izgoreli i umrli. Svi su užasnuto posmatrali peć. Iznenada je sam car skočio sa svog mesta i rekao: Evo, mi smo svezali u peć, bacili samo 3, a sada ih je tamo 4. Čini se da su nepovređeni. Svi su izdaleka pogledali peć i tamo ugledali 4 mladića. Car je zapovedio mladićima da izađu iz rasplamsale peći. Oni su izašli i vidjelo se da im nije izgorela ni jedna vlas na glavi. Bog je ovim mladićima poslao svog anđela koji nije dopustio da izgore u peći. Danilo tumači značenje nerazumljivih riječi. Poslije Navuhodonosora, Vavilonski car je postao njegov sin Valtazar. Jednom prilikom on je priredio gozbu za 1000 svojih velmoža. Sluga me naredio da tim povodom donesu zlatne i srebrne posude koje je njegov otac izneo iz Jerusalimskog hrama. Kada su donete posude koje su uzeti iz svetilišta Božjega doma u Jerusalimu, car, njegove velmože i njihove žene počeli su iz njih da piju vino i da proslavljaju svoje zlatne, srebrne i bakarne, gvozdene, drvene i kamene bogove idole. Iznenada se u carskoj ložnici
gdje se odvijala ova gozba, pojavila šaka ljudske ruke i počela da ispisuje po zidu nasuprot svetiljci. Kad je car to video, njegovo lice se izobličilo od straha. Istog časa je malaksao, a kolena su mu zadrhtala. Car je gromoglasno povukao i naredio da mu dovedu vavilonske mudrace, koji će protumačiti ono što je napisano. Obećao je da će onoga ko objasni značenje tih nerazumljivih reči učiniti trećim vlastelinom u carstvu. Međutim, niko od vavilonskih mudraca nije mogao da objasni šta znače reči napisane na zidu. Tada je Danilo rekao Valtazaru da se Bog gnevi na njega zbog njegove gordosti i zato što je uzeo svete posude i iz njih pio vino, proslavljajući pritom idole. Zatim mu je rekao da su na zidu napisane 4 reči: mene, mene, tekel ufarsin. Danilo je zatim protumačio i značenje ovih reči. Mene znači da je Bog izbrojao dane Valtazarovog carstva i da mu je došao kraj. Tekel je značio da je Valtazar izmeren na terazijama i da se pokazalo da je veoma lagan. Posljednja reč je označavala da je njegovo carstvo podeljeno i dato da njime vladaju Miđani i Persijanci. Tada su prema Valtazarovom naređenju Danilu obukli purpurnu odeždu. I stavili mu zlatan lanac oko vrata, proglasivši ga na taj način za trećeg vlastelina u carstvu. Te iste noći je Valtazarov haldejski car bio ubijen, a Darije, Miđanin, je preuzeo carstvo u svojoj 62. godini života. Dariju je bilo po volji da nad carstvom postavi 120 satrapa, kako bi svaki bio u svom carstvu, a da zatim nad satrapima postavi kneževe, od kojih je jedan bio Danilo. Trebalo je da satrapi budu odgovorni pred kneževima, kako sam car ne bi imao nikakvo breme, pošto je u njemu bio uzvišeni duh. Danilo prevazilazio s ostale kneževi i satrape i car je već pomišljao da ga postavi nad čitavim carstvom. Kada su kneževi satrapi počeli da traže izgovor da optuže Danila za loše upravljanje carstvom, međutim, nisu mogli da pronađu nikakav razlog za to, niti bilo kakvu grešku u njegovom upravljanju, jer je Danilo bio veran i u njemu se nije pronašla nikakva krivica.